إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي ميريك درسكا ألغنو تيا مها عزتري أكوننا بيان كل دنبين وني نبي صلى الله عليه وسلم کے دے حدیث بس پڑھو می دے حدیث بس پڑھو کہ الامام محمد بن عبد الوهاب کلیگ فانو کے کوئی گاوا اصول الایمان گا گن وافاوا دے حدیث بس پڑھو می دے حدیث بس پڑھو وس نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتن ارشاد دیوانی اللہ سبحانہ و تعالی ألغن من دنیا متی گا لبوا ادی ألغن من کے خدمت گا اللہ سبحانہ و تعالی لبی امها مخلوق اتکا احسان تری وی اوگا تری وما ادی اللہ سبحانہ و تعالی اے مخلوق ات می بیمتی گا لبی ماگن مقصد ألغن بیان کول دینا اللہ سبحانہ و تعالی وانی ألغن من انسان حدوا ادی امها مخلوق اتکو مچا ألغن من متور کروا ikam bayan karwa Allah subhanahu wa ta'ala wahi korwe basuluga wani walaqad karramna bani adam hama kashorun timang raskalange adam ge darim ma kurbe me wa hamalnahum fil barri wal bahri adi timang ilahu e insanu ekkamu gaya adi kanduga ufulwe me warazaqnahum min at-tayyibat adi oranna rangalu takitin rizqu debi me wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila adi timaras kalange heddewe takiteege tereen geena taketeege maccan e insanu ge daraja mativeri kurevime Allah subhanahu wa ta'ala alugon men emmiha makhluqa tagu maccan mativeri kurwa fa mi wani alugon men debbi buddige mativeri kamun wata buddige sababun ehniya alugon men navore nikamati e janawarun nanota makhluqa takan alugon men oga teri ummattaka e makhluqa tammi wani alugon menge bedumugi dashuga labwafa ade Allah subhanahu wa ta'ala emmiha makhluqa tilibbi alugon menge khidmatuka alugon menge macchwa nimati gutuka Allah subhanahu wa ta'ala emmiha makhluqa labwafa wani Allah subhanahu wa ta'ala naam so filibbi alugon men nan nimati kamuga bayan kurwa Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwa fawe Allahu alladhi ja'ala lakumul an'am Allahi tiyabami hunnataka naam so filibbi raskalange kobato sababu ki litarkabu minha ayt yabamihum in baytakacca sawaru mattake wa minha ta'kulun adi in baytakati kiyumattake ebehi ege mas algon men kiyumattake Allah subhanahu wa ta'ala naam su filawwa wani hembima miyayatum bis ege bayam bege midani naam su fi Allah subhanahu wa ta'ala lebbikan adi etakati lebbi insanun nahuri niyumatekkamuga adi ei insanunge haajatta fudumattaka Allah subhanahu wa ta'ala labwa fawa makhluqa tagekkan Allah subhanahu wa ta'ala miya etuka bayan kurabwa fayawani adiwes ehen suratega nahulu suratuga Allah subhanahu wa ta'ala ahai bagulu adi himar wes labwa fawani hama insanunge khidmatuga gan Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabwa wahi kurabwani والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ادي اهاي بغلاي حمار وس الله سبحانه وتعالى هدوي ايت يبامهم اتكچ سوار متكه ادي زينتك دغتوگه ابهي algon men hingufa kollu mattaka eteketi olko gengulu mattake ويخلق ما لا تعلمون adi yabamihun nudan nataketi ekalange heddewiye miyayatum mes engi bayam begen algon men midani Allah subhanahu wa ta'ala ahai bagulu adi himaru lebbiwi wes algon menge hidumatuga kan ei algon menge haajatta fudumattaka algon men ettanon anettana daturu kurmattaka sawarwana sawarigi gutuga kan adi ei algon men hinhama jassalumattaka olugo gengule taketi kamuga Allah subhanahu wa ta'ala lebbikam miyayatum engi bayabenge de adi Allah subhanahu wa ta'ala ge khalquge ginakam mi ayatuge fahubayen algon menna engege midani wa yakhluqu ma la ta'lamun tiyabamihun nudanna takete kalange haddawate adi mizamanuge science we sodifanuwa etaken makhluqa etaken algon menge
mi kaunuga Allah subhanahu wa taala labwa fave adi algonmenge washayage miwa handaki ves hama algonmenge khidmatuga Allah subhanahu wa taala lebbi makhluge kama adi e kanduga lebbi khazana taka niyamataka ki vesama algonmen nattaka Allah subhanahu wa taala lebbi bitagitanga Allah subhanahu wa taala nahlu suratuga bayan kurwa fave ilah tabarak wa taala ge bas fulaki wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya adi tiyabame nattaka kandu khidmat keri kurebbi ekalange ei tiyabame hun ekandun taza maske umattake wa tastakhrijuna minhu hilyatan talbasunaha adi tiyabame hun ala ule gahanatan ekandun nere negumattake wa tara al-fulka mawakhira fihi wa tara al-fulka mawakhira fihi adi ekandun ais goswa ulundata tiba dekenuwe walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun ade mi kandu Allah subhanahu wa taala haddawa ekanduga mi khazana tallabwa mi niyamat tallabwa bawa maqsad mi ayatuge fahbaga bayan korobani walitabtaghu min fadlihi ei yabamihun Allah subhanahu wa taala ge fadlu wantakamu edi denne umattake adi wa la'allakum tashkurun yabamihun shukru veri umattake Allah subhanahu wa taala algon menna niyamat devani algon menna ki shukru veri wa bekamuga vedo imtihan kurumattaka niyamataka shukru veri umaki e niyamatan Allah subhanahu wa taala ete gunayakan itur ko devana kamai hama eya ku niyamataka kufru ve e niyamatan Allah subhanahu wa taala nurusawa gotuga beenu kurumaki Allah subhanahu wa taala e niyamatake gendawane kamai ade e pahuga mirege algondu sharah koddem beenuwa de hadis kiyala dena puratama hadisaki abi hurairah radhiyallahu anhu ge hibain ribawegen aswa hadise e hadisu ge nasuga miwani anna imra'atan baghiyan ra'at kalban fi yawmin harin yutifu bi bi'rin ade bani israiluge anhenek ge wahaka bani israiluge anhenek hoonu gada duwehegga e anhen miha mifennani puttaek femwalegge washagen emburetan ade e anhem miha ki kaagukan mi hadis ka bayan kurwa fawani imra'atan baghiyan ege maane ki zinege nuba fahish amal kurummati demi huri anhenek ke wahaka ade mi hadis ka bayan kurwani e anhem miha mi pennani hunu gada duhekka puttaek taruhikka ganegen femwalegge washagen emburetan ade etige halatu bayan kurwa famiwani hadis ka qad adla lisanahu min al-atash eti karuhikkagen fawale bodukamun nuwate fembuagen fawale bodukamun etige do nerevigem bahalunta nerelevigem bahaluga eti embure wahaka adi bay riwayatuga anna gotum eti fembuagenegen etage velitaves kekamuga riwayegen asave dem pahe mi angem miha kinetto e kuttaya me dukanta kuri فنزعت له بموقيها فغفر لها الله أكبر e anhem miha e nuba faafa kuramundi anhem miha hita rahum wade e wala faaba ena aragen huri khuf wade khufaki me e zamanuga bakari hamun hada achen istagen gotuga beenu kuraiche ade walum fennegene ehen ebbes wasilaten netumu e anhem miha undagula ayuga wala faaba ena aragen huri khuffu fengala furagen datkamay kanikka walun ara e kuttaya fendi etige karuhikkum pilwa dini etige haje pilwa dini natija ki kubato Allah subhanahu wa taala ena kuramundiya nuba fahish fafa Allah subhanahu wa taala fuswa debi faghfira laha Allah subhanahu wa taala emihage e fafa ezinege fafa fuswa debi ema lobati izzet teri ahunne aluganmen ge nazaru gami warak koda hewa amalen ehnamas Allah subhanahu wa taala yang hemmihan ege mugabil ganote ege badal gotuga edebbi e noba hay faafa ge teren himene fahish faafa e zinege faafa enage kibaen fussawa debbi ehbima hewkamuge kitemme koda member salgon men e koda kamekamuga degiga nuwana Allah subhanahu wa taala kiti qur'anu gas wahi korobani fastabiqul khairat hewkan kaman awaswi gannashi la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a tiba hewkamuge gotun kurave kitemme kodakam vesei aadege kodakam gotuga nudikeshe ade mihadisun ekam war rangala bayan begen hingachi
ade ege fahuga devana hadis ke meti hama miya dima idukol hadisa hama anhenaku bolalen hipattagen bandigen echakkanu di eti marwandin hipetti waka ege natijay gotum Allah subhanahu wa taala ena naraka veddi wahaka ade hadis ke nasuga miwani dakhalat imra'atun an-nara anhene narake wannan jehune ko bato sababaki fi hirratin bolalege sababun kihne to ena bulala me dukanta kuri kihne begen to ena narake wannan jehune rabatatha eti bandegen ena genguluni falam tat'amha adi eka kaaka bisena nude walam tad'aha ta'kulu min khashash al-ard adi eti ge amilla halagen bimmati ge pani faksa kemma bes e anhe miha eti dukushen nuli hatta matat ehaluga e bula marwegen dan dekan ena egotuga e bula bandegen hifattagen genguluni ade nati jayge gotun ena naraka wante verige gotuga himenigen diei ehma alugati izzettere ahonne algonmenge nazaruga e kitamme kuda faafe kamuga vies Allah subhanahu wa taala ge hazrutuga ifafa boduwegen hinga daane mi hadisun ekam war rangalan algonmenna haamwegen hingecche algonmenge nazaruga war kuda kame misalaka janawarka gone kodu ehnamas Allah subhanahu wa taala ge hazrutuga ege iqab boduwegen diyakam mi hadisun war rangalan haamwegen ediyei ade mi di hadisun wes algonmenna haamwani direta keccan ihsan terive oga teriwa algonmen jehenakam Allah subhanahu wa taala ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis qurba fawe fi kulli dhati kabidin ratbatin ajrun dirun egawa dirun huri komme ecchakan alalumaki ega emihakan ajru dibene kamake adi hama e aiku mi hadisun algon menne egege midani direta keccha fendinumaki maay mativeri ajru gotum bodu sawabu dibe kamekkan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis qurba fawe وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ضأم سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم الله أكبر evves mu'minaku karuhikkagen fawa ehen mu'minaka fendi fikamuga waninama Allah subhanahu wa taala ar-rahiqul makhtum in bonde way kobato ar-rahiqul makhtumaki suratul mutaffifin-ga Allah subhanahu wa taala ar-rahiqul makhtum-ge wahaka bayan korobwa fawe ade ei suwaruge wanta verin buimattaka tayyar korobwa fawa ehin evves misalen nuwa pada suwaruge ga tayyar korobwa fawa raduge buimen ei ekam bayan korwa Allah subhanahu wa taala e suratuga gennawa fawa ayatake gimi innal abrara la fi na'im hama kashwarun helafa mi humani ni'matuge suwaruge ga kan kashware alal araiki yanzurun evrange muunuta evran daantagu matiga niumattaka balabalae ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im evrange moonu matin niumattagu ufaveri kan tibayan engenete yusqawna min rahiqin makhtum ademi mita dalal kodde tankolaki rahiqul makhtumaki ei sikka jassava bandu korabba mastumu menne saafu raluge buimakun evronna bonde banete khitamuhu misk e boyin nime huri kasturi wahunne ade kiha mativeri kametto mu'minaka fendinumuge sabun Allah subhanahu wa taala algon me suwaruge waddawa adi algon men ar-rahiqul makhtum e kiyuno e radun algon menna bonde bani algon men emenne ki me radun bo bekkamuga Allah subhanahu wa taala labawash ade me iswe bayan be midiya kankama ki me algon men ma bodo hede koggen kuran jehe kamenno algon men war pasehen algon men nakkur vidane kame warak kuda kamen ehen namas ajuru gotun ehame bodu ajuru libe kamen Allah subhanahu wa taala lawafa mani algon men ge paapa fusumataka algon men suwaruge demataka ilah tabarak wa taala ge tanawas rahmatun rosha debwa bawa magemmi ade ehen kamen mi hadisum bayam begen da Allah subhanahu wa taala ge rahmat tanawas begen bakan ورحمتي وسعت كل شيء إله تبارك وتعالى وحي كرباني تمن رسكلانge rahmai komme echchakam me tanawas vegin be ade algon menna faafe kurunima algon men maayus vegen nuane isvediya hadis ka bayan vegen bagotuga zinege fahisha amal kurumun dia mihas emiha kuri kuda hekuma gisabun emiha ge faafa Allah subhanahu wa taala ge mashiyatu bidashun evani fusawade bafa
ekam bayan kurawa Allah subhanahu wa taala wahi kurabi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih hama kashwaran Allah ekalange ya shariku kurmuge faafen nufusawanete wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha enum faafatan ekalange iradu kurabba mihe kapusawate ade Allah subhanahu wa taala shiruku ko tawba nuwaha hindaku shiruku faafen nufuswane ehen namavis tawba wejjinama shiruku faafa Allah subhanahu wa taala fusawa devwane kam mi ayatun egege midani adi ilah tabarak wa taala ruhi wadigambi alaka edi wadigambi alaka emihige faafa fusawana kan ehma alugonu men ilahu ge rahmatun mayus wegen nuwana alugonu men faafe kurabijjinama alugonu men balambi eya viddagen hewkame kurweto nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa wa fade kullu bani adam khata umme adam ge dariki wes faafa kurwene mihige wa khairul khata'ina at-tawwabun ege terem bes emme hew mihunaki faafa kurumumun efafa tawba wa mihunne ade hemima mi waram muhi mukame algon men ebbes halategga Allah ge rahmatum mayuswa kanu jehe anekkamaki algon menna me hadisum bayan begen midani ahlus sunna wal jamaa tuge ilmerin faafa bodeti faafa takunota faafa kurame hunna medu deke labwa fawa rayu egotum ahlus sunna wal jamaatuge ilmu werin dekelawwa gotu ganota ahlus sunna wal jamaatuge aqeeda eki ei bodeti faaf kurame hun emihun deenum beerwegen nudane adi emihun kufure bes nuwane ehne kamago emihunge iman terikan evani balikashive nikameti befaye iman terikamaki ebe kalun taarifu ga genwa faden iman terikamaki ei hew amal kurumun iturwa ichen adi faafa kurumun dabbegen waicche dabbegen daana ichen ehmima ebe kalunge aqeeda eki ei algon membes qabul kuranje aqeeda eki ei faafa kurumunot bodeti faafata kurumun emiha deenum beerwegen udaneka adi emiha kufur ebbes nuwanekan ehne kamuge emiha ge iman terikan evani bali kashibevaka eya khilafan khawarijun qabul kurmaki ei bodeti faafa kurumun wagutun kufur wanekan emihun kabul kurani iman terikamaki ei iturwe fa madwa echennun iman terikam hunnane evvaraka emiha faafek kofinama emiha ge iman terikam ekkonna fevi e gos kabul kurmen ei ahlus sunna wal jamaat aqida ya fushu ara kabul kurmen adi hama egota mu'tazila bes hama vikahal gotakan emihunge aqida battan koffawani emihun deke gotuga bodeti faafa kurum kuramihun deenum beren nuwane adi kufure bes nuwane ede terega emihun hunnane ehma mis ilmi gotum badayro hamaje gotennu ade ehen kame mi hadisum baya begedda ekamaki hewa amal kurmaki e faafata fohela no tafafata natala kamekka Allah subhanahu wa ta'ala kitu Qur'anuga bayan kurwa fave wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl adi duwaluge dekoluga yai reganu begga kalege fanu namadu qaim qurashe innal hasanat yudhibuna as-sayyi'at hama kashawarun hewkanta nubaykanta netikolle dhalika dhikra lidh-dhakirin ei handan kurabayka wa'da nasihatike adehim bima faafe kurunima ya viddaga alumen hewkame kurima inshallah ifafa alugon minge kiben Allah subhanahu wa ta'ala fusawane ade eddu hegga rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha miha kais danwani e Allah ge nabiyya timanne zine kurivijje kinen he timanna hadane ewagoto nabiyya sallallahu alaihi wasallam emiha hadis kurwani tiba aharmenge mi jamaatu ga namaz kurin heye ena den danwani adehe endo nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani ehem bijja tiba ge fafa wani fuhefa inshallah ehem ma namaz kiwes e nuba amal koffa algon men den awaha kure unima algon men awas vegannan jeni e viddagen hewkame kora mi ha ibes Allah subhanahu wa taala evani faafu sawade bafa ena jamaatu ga namaz kuriti e malweti izzetere afunne algon men ge khidmatu ga lawa fawa dire tagechen algon men oga terwan jehene etagechame muamalat kora gotekke sababun algon menge daraja ufudige hinga daana algon menge faafata pohege hinga daana adi ama ehemme etagechame algon men muamalat kora gotekun nuwata kureve gotekun algon men ge algon men narake bannan jehidane ehima mi algon men
duniyege hayat vet kurumun dair visnadan jehekame bi warakun algon men etege chame do waga terwan jehene adi algon men emmiha insanun nabis algon men insan terwan jehene emihun na fendi ekala khairat ko den jehene duai ki Allah subhanahu wa taala eki algon men mifada bayekkum ga lebbun adi algon men mi algon mi bayan ko devi nasihatun tiyamme dekalon sha algon da faida ko dinu hada wa subhanaka allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan.